imwe mu nyongera nziza navuga ko polisi mu bakinnyi yaguze uno mwaka ubona ko Musanga none ntabwo ikipe yigeze imwibeshyaho n'umukinnyi nibura ukina hagati ukabona ko araturana ndetse akanatanga sécurité kuri défense. Peter Brevol Ibeleza Bigirimana Beda anasawazisha bao la kwanza. Pasi ya chepe, pasi ya kimataifa, pasi nzuri sana kutoka kwa Peter Brevol. Igitego cya mbere cy'ikipe ya Police, ubaka igitego cyiza cyane mu by'ukuri. Peter Brevol yongera kwerekana ko ari umwe mu bataka bakomeye wazonzwe n'imvune, ariko uyu munsi aza kuza gutanga akazi. Bigirimana Bet ku munota wa 11 w'umukino afungura igitego. Pasi nziza cyane ya Bigirimana Bet ya Peter Brevol, ubona ko ahindukiye umupira ushyira kwa Abed wari uhagaze wenyine. Defense ya APR itangira kugaragaza ubwambure mbere ya derby. Fuego Nabikubwiye Olivier ko uwitwa Peter Brevol ukurikije APR de balle arimo arakora, ukurikije muvoma zose arimo arakora, nabwiraga ko ari threat kuri defense equipe ya APR, ndetse nakubwiye ko defense igomba kuza kumwitondera. Kurabona ko na uburyo asabyamo umupira nigera Kerema yanze kumwegera kugira ngo akore marquage restricted. Umuzamu arasohotse agera aho bariri kumanuka ari hasi, bivuga ngo we atarakama igitego cyo kwishyura nyuma ya okaziyo bari babonye n'ubundi Clement akabura santimetero ebyiri gusa akoze mu mutwe. Arazamuka kuri kona kick Arion Suwane atarakama igitego cya mbere cy'ikipe ya APR. Arion Suwane yongera gukonfirima, uwitwa Arion Suwane yongera gukonfirima ikosa rikomeye cyane rikozwe na Rukundo Onezime. Kona ritono ruboneka Bosco arazamuka Arion Suwane atarakama igitego cya mbere cy'ikipe ya APR.